नमस्कार दोस्तों, मैं चांदनी नेबनाणी सिंधी न्यूज़ में तव्हांजो स्वागत है। पहिरीं ॾिसो अॼु जूं मुख्य ख़बरूं। नीच अखर चवण ते मोदी ऐं अय्यर आम्हूं साम्हूं। अय्यर जी टिप्पणीअ ते जनता पंहिंजो गुस्सो जतायो आहे। मोदीअ खे ख़राब चवंदड़ अय्यर कांग्रेस मां सस्पेंड। गांधीधाम में कांग्रेस द्वारा कई वही पत्रकार परिषद। रिवरफ्रंट ते भाजपा जो हाई टेक्निक प्रचार। हाणे ख़बरूं विस्तार सां। मणिशंकर अय्यर जे निवेदन ते मोदी ऐं अय्यर आम्हूं साम्हूं निवेदन करण लगा आहिनि। प्रधानमंत्री मोदीअ जे नाले कांग्रेस जे नेता मणिशंकर अय्यर कयल ख़राब टेकरीअ ते सॼे देश में रोष फैलिजियो आहे ऐं अय्यर जी कांग्रेस मां हकालपट्टी कई वई आहे। जो अंबेडकर जी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, उसको साकार करने में एक व्यक्ति का सबसे बड़ा योगदान था। उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। अब इस परिवार के बारे में ऐसी गंदे बातें कहें, और वो भी जबकि अंबेडकर जी के याद में एक बहुत बड़ा इमारत यहाँ उसका उद्घाटन हो रहा है। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है, और ऐसे मौके पर इस प्रकार की गंदी राजनीति की क्या आवश्यकता है। जो कि अय्यर जी हिन टिप्पणीअ ते मोदीअ सूरत जी सभा में कांग्रेस द्वारा देश ऐं गुजरात जो अपमान थियो हुअण जो चई करे कांग्रेस खे हिन टेकरीअ जो जवाब वोट सां ॾेई करे हुन खे घर में विहारे छॾण जी अपील कई हुई। इस तरीके जोड़ा भाइयों बहनों, तमें हमने गधेड़ा कीधा, तमें हमने गंदी नाली ना कीड़ा कीधा, तमें हमने नीच जाति ना कीधा, तमें हमें नीच कीधा, पण हमें अमारा संस्कार अनुसार जीववा टेवायेला छीए। 18 तारीखे मतपेટીઓ બતાવશે કે ગુજરાતના સંતાનને આ પ્રકારની ભાષા વાપરો, એનો બદલો ગુજરાત કેવી રીતે લેતું હોય છે। જો કે આ વિવાદ આટલેથી ના અટકતા સુરતમાં વડાપ્રધાને 18 ડિસેમ્બરે ગુજરાત કોંગ્રેસને પાણીચું પકડાવી દેશે તેમ જણાવ્યું। તેમના આ નિવેદન બાદ કોંગ્રેસ ઉપાધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધીએ વડાપ્રધાન માટે નીચ શબ્દનો પ્રયોગ કરવા પર આપત્તિ વ્યક્ત કરી અને તેમના આ ટ્વીટ બાદ મણિશંકર અય્યરે પણ સફાઈ આપતા માફી માંગી। મણિશંકર અય્યરે પોતાની સફાઈમાં જણાવ્યું કે હું હિન્દી ભાષી છું, તેથી કહેવું હતું કંઈક અને બોલાઈ ગયું કંઈક। तो मैंने कह दिया है कि इस मायने में कहा जाए कि मैंने उनको लो बॉर्न कहा, ये बिल्कुल मेरा इरादा नहीं था, और मैं माजरत चाहता हूं कि जैसे कि मैंने वाजपेयी जी के बारे में नालायक का शब्द इस्तेमाल किया बिना इसको जाने, इसका मायना जाने, उसी तरीके से मेरा ये कहना है ये नीच बात है। इसका मतलब नहीं बनता है कि ही इज लो बॉर्न। I was talking about the language, and on that basis कि यदि इसका एक और मायना हो जो मुझे नहीं पता था कि इसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में होता है लो बॉर्न, देन आई एम सॉरी आई यूज दैट लैंग्वेज।
जेतोणीक अय्यर हिन निवेदन खे पंहिंजी भुल हुअण जो चई करे पाण बेकसूर हुअण जो चई रहियो आहे। मोदीअ जे विरोध में मणिशंकर अय्यर जी कयल टिप्पणीअ खे प्रजा भी गलत चई रही आहे। जैसे देखा जाए कि हम जो ये वर्ड इन्होंने इस्तेमाल किया हमारे वड़ा प्रधान के खिलाफ, वो एक्चुअली हम नॉर्मल केस में हमारी फैमिली में मतलब हमारे फ्रेंड सर्कल में भी ये वर्ड इस्तेमाल नहीं करता, और जो उन्होंने वड़ा प्रधान के खिलाफ किया उन्होंने एक लिमिट क्रॉस कर दिया है। आई थिंक आइडियली उन्होंने ऐसा तो वर्ड इस्तेमाल करना नहीं चाहिए, अदरवाइज अगर उनको ऐसा कुछ लगे तो वो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में उनको कुछ बता सकते हैं। और अगर राहुल गांधी ने उनको अपोलोजाइज करने के लिए मांगा तो उसके पीछे भी एक कोई डिप्लोमेटिक रीज़न हो रहा होगा कि उसको कन्वर्ट कर ले कोई पॉजिटिव वे में। तो आई थिंक और वड़ा प्रधान इज नॉट अ छोटी मोटी तो पोस्ट है नहीं, ही इज अ वेरी हाईली प्रोफाइल डेजिग्नेशन। ओके, सो आई थिंक इट शुड नॉट बी। ये तो दूसरों को बोलना बहुत आसान होता है, पर जब अपने पे आती है तब पता चलता है। उन्होंने तो बोलने में तो बोल दिया, पर उनको पता नहीं चला कि ये क्या बोल रहा है। ये तो बात गलत है, बहुत ही गलत है। उनको भी कुछ ऐसा लगा होगा कि ये उन्होंने जो प्रधानमंत्री कर रहे होंगे वो भी गलत होगा, और वो जो बोले पर वो तो बात गलत है। उनको नीच शब्द का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वो तो बहुत ही गलत बात है। जो आज अय्यर सर ने रिव्यू दिया, उन्होंने जो शब्द का प्रयोग किया है वड़ा प्रधान के सामने वो गलत है। बट इफ ही वांटेड, उनको कुछ क्लैरिफाई करना था तो उनको कोई और लैंग्वेज में या किसी और तरह से बोल देते तो भी चल जाता। सूटेबल नहीं है, पर अगर उनको बोलना ही है, चलो एक बात अच्छी है कि उन्होंने बोल दिया जो भी उनके मन में था। पर राहुल गांधी ने जो एपोलॉजी का बोला उनको, वो समझ में नहीं आया कि किस लिए उन्होंने बोला, और वो अगर सपोर्ट नहीं कर रहे और उनको सूटेबल नहीं लग रहा था तो ये क्या चीज़ थी। तो अभी उन्होंने जो बोल दिया अंदर से वो बात ठीक है। इससे ये भी पता चलता है कि कांग्रेस के मन में क्या था, और अभी वो भी दिख जाता है कि ये चीज़ आगे जाके क्या रिजल्ट ला सकती है। गलत बात है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, इतने बड़े लोग, इतने बड़े नेता है, गुजरात से ही है वो जी। बहुत खराब बात है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि वो गुजरात से ही है वो, और ऐसा नहीं होना चाहिए। अय्यर जी ने जो भी अभी शब्द का प्रयोग किया है हमारे वड़ा प्रधान के खिलाफ, वो काफी मतलब गलत है, क्योंकि पहली बात कि वो वड़ा प्रधान है, बराबर है, उनके खिलाफ ये शब्द यूज करने का मतलब उनका कोई हक ही नहीं बनता है। और मतलब एक पूरे चैनल के सामने, मीडिया के सामने उन्होंने जो बोला है वो बहुत ही गलत है, क्योंकि आज वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है, और प्राइम मिनिस्टर एक डेजिग्नेटेड पोस्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन में उनको कई सारे हक, राइट्स और वो सब दिए हुए हैं, जो उनके सामने ऐसा शब्द का प्रयोग करना ठीक नहीं रहता है। अय्यर खे सस्पेंड करण जहिड़ी हिम्मत मोदी में न हुअण जो सूरजवाला जो बयान। Party has a culture and heritage which is Gandhian. So when Shri Manishankar Aiyar used language which is completely unacceptable and unparliamentary for the Prime Minister, Congress Vice President Shri Rahul Gandhi publicly reprimanded him and directed him that he should apologize to the Prime Minister. The matter didn't even end here. Congress party has also decided, and Congress Vice President Rahul ji has decided, that Shri Manishankar Aiyar will be suspended from the primary membership of the Congress party
and a disciplinary show cause notice has been issued to him. We will oppose each other on policy and issues, but the balance of language, the gravitas of politics, and the balance of culture and respect for opponents should never be lost. We hope Prime Minister Shri Narendra Modi will now show the courage of conviction to take action against lumpen elements in his own party, as also look within to improve his language and conduct both. गांधीधाम में कांग्रेस द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करे शहर जी समस्याओं के हल करण जी खातरी ॾिनी वई हुई। बधी रीते निष्फળ ગયેલી છે। અહીં સ્થાનિક ઘણા બધાએ મુશ્કેલીઓ ભાજપે વધારી છે, જેવો કે દારૂના હાટડા લગાડ્યા, દરેક ગુંડાગર્દીના પ્રમાણ વધી ગયું। આમાંથી મુક્તિ અપાવવા માટે અમે કરવામાં આવશે એવી અમે ખાતરી આપીએ છીએ। મીડિયા મિત્રોના માધ્યમથી ગાંધીધામની પ્રજાને આ સંદેશ દેવા માંગીએ છીએ કે 9 ડિસેમ્બરના રોજ વહેલી સવારે કોંગ્રેસ પાર્ટી તરફથી મતદાન થાય એવી અપીલ સાથે આશા રાખીએ છીએ કે ગાંધીધામ વિધાનસભા પર ખૂબ મોટો વિજય થશે। એ પબ્લિક પ્રજા ઉપર અમને આશા અપેક્ષા છે। कांग्रेस का हवा है और ये मोदी का गवर्नमेंट को, बीजेपी का गवर्नमेंट के खिलाफ वोट डालने के लिए पब्लिक इस बार ये चॉइस की इस्तेमाल करेगा। हमको यहाँ के काम करते वक्त भी आप पूरा देशवासी को समझ में नहीं आता है। जब मोदी का भाषण सुने तो आखिर गांधीधाम के अंदर लाकड़ा उद्योग विस्तार કર્યું છે, ત્યારે લાકડા ઉદ્યોગ માટે એસીજેટ બનાવવા માટે પણ અમે સનિષ્ઠ પ્રયાસો કરીશું। દેશના મીઠાના ઉત્પાદનમાં શ્રી ફાળો ધરાવતા આ વિધાનસભા વિસ્તારમાં સેંકડો કારખાનામાં મજૂરી કરતા કિશોરભાઈ सिंघोल राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार और हमारे सोनिया गांधी जी और अशोक गहलोत जी ने इसका उम्मीदवार के रूप में गांधीधाम का विकास के रूप में मैंने गांधीधाम की जनता को अच्छा विस्तार करने के लिए आपके बीच में हमारे किशोर भाई सिंघोल को उतारा है। खूब मेहनत थी, पब्लिक की वच्चे जई दरेक विस्तारनी मुलाकात लीधी। त्यारे गांधीधाम में आज 22-23 वर्ष थया भाजपનું શાસન નગરપાલિકામાં 22 વર્ષના શાસન राज्य सरकार रह्यो। एमां घणी बधी उनको आज की डेट के अंदर में कम से कम 35 करोड़ पानी, 35 लाख लीटर पानी इनको मिलता है। इसमें से ये तीसरे या चौथे दिन पानी देते हैं। एमएलडी जो पानी मिलते हैं, जो 20 एमएलडी पानी मिलते हैं, तो भी बहुत हो जाता है। इसके अंदर में हमारे जो कार्गो ऊपर पड़ती है, उसको भी वाटर सप्लाई पानी देती है। और दूसरे ये जो है, मैं थोड़े ऊपर के थोड़े मुद्दे पे लेता हूँ। आज की तारीख में जो है अपने सफाई तीसरे चौथे दिन पे सफाई होती है, वो तो पत्रकार मित्रों को सबको मालूम भी है। और ये जो है गांधीधाम विधानसभा 5 मतदाता बधाने संदेशो आपवा मीडिया माध्यमथी संदेशो आपवा मांगीए छीए के जे आ इलेक्शननो अंतिम चरण होय अने छेल्ला 2 दिवस વધ્યા છે, ત્યારે એક આ શુભ સંદેશો ગાંધીધામની પ્રજાને અમે પહોંચાડવા માંગીએ છીએ। 9 ડિસેમ્બરના આ પવિત્ર મત કોંગ્રેસ પાર્ટીને આપી અને વિધાનસભામાં મૂકો એવી મારી આશા અપેક્ષા છે। સાથે સાથે એક સક્ષમ નેતૃત્વ, સારું શાસન, આ અમારો एक हेतु है। प्रजानी साथे रही, प्रजानी वच्चे रही, रात दिवस एक करीश। 22 वर्षना शासन में भाजपे नहीं करी काम।
એ 5 વર્ષમાં કરીને બતાવશું. ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનો ગાંધીધામમાં અભાવ છે, ત્યારે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સારું હોય અને ગાંધીધામ એક મોડર્ન સિટી બને, એ અમારો મુખ્ય હેતુ છે. ગાંધીધામમાં જે કાંડલા પોર્ટનું નામ દીનદયાલ પોર્ટ કરી નાખ્યું એ ખૂબ દુઃખનીય છે. શું કામ કે સંતો મહાસંતોના નામો 100% રાખી શકાય, પણ કાંડલા પોર્ટનું એક પ્રખ્યાત નામ હતું, એમની જગ્યાએ બીજું પોર્ટ બનાવી અને દીનદયાલ પોર્ટ રાખ્યું હતું. તો અતિ આનંદ થાત આપણને. તો બધાએ ગાંધીધામ વિસ્તારના મતદારોમાં બહુ મોટો રોષ છે. ભાજપે વિકાસ કર્યો તો દારૂ, આટલા ડાગરી અને જે પણ આંકડાઓ ચાલુ કરાવ્યા એ ખૂબ અતિ દુઃખદનીય વાત છે. અને પ્રજા આજે પરેશાન છે એમનાથી, ત્યારે આ 9 ડિસેમ્બરના જવાબ આપશે એ પણ ખાતરી છે. સાથે સાથે કે જ્યારે 30 વર્ષ ત્યાં નગરપાલિકાનું શાસન હોય ભાજપ, અને એમાં ક્યાંય પણ કામ થયેલું નથી અને પ્રજાને ગુંડાગર્દી ભર્યા વાતાવરણમાં આ ભાજપે ધકેલ્યું છે, ત્યારે પ્રજા જવાબ આપશે. આજે મને ખાતરી છે કે એક સેવાનો મોકો પ્રજા મને આપશે. સાથે કે ગાંધીધામ વિસ્તાર એક એવો વિસ્તાર છે કે દરેક સ્ટેટના પ્રજાજનો અહીંયા રહે છે, ત્યારે અતિ આનંદ અને ખુશીથી જે અમને આવકાર આપ્યો એ બદલ અમે આ મીડિયાના માધ્યમથી બધાને ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવીએ છીએ અને આભાર માનીએ છીએ. અમારો એજન્ડા છે કે પાર્ટીના સેવક તરીકે અને પ્રજાના સેવક તરીકે રાત દિવસ એક કરી ગાંધીધામને સુંદર રમણીય બનાવીને જ રહીશું. અનેક મુદ્દાઓ છે કે જે ભાજપે રેકર્ડ ઉપર જ વિકાસ બતાવ્યો છે, ક્યાંય વિકાસ થયેલો નથી. કાંડલા જેવા ગામમાં પાણીનો અભાવ હોય, માનવતા જેવી વસ્તુ નથી ભાજપમાં. જ્યારે પાણી કાંડલા સિટીને ન મળ્યું હોય, એમને ગ્રામ પંચાયતમાં પણ દરજ્જો મળ્યો હોય તો અતિ દુઃખ થાય છે. આજે ઘણી બધી મુશ્કેલીઓથી હું ગાંધીધામ ઘેરાયેલું છે, ત્યારે અમે આમાં સહભાગી બની સારું નેતૃત્વ કરી અને સારા કામો કરશું એવી ખાતરી આપું છું. મારા તરફથી જે પણ પાર્ટીએ ખૂબ મોટો વિશ્વાસ મૂકીને ગાંધીધામની પ્રજા માટે સેવક તરીકે મૂક્યા છે, ત્યારે હું પ્રજાને વિશ્વાસ અને ખાતરી આપીશ કે સૌ સાથે મળી અને ગાંધીધામનો એક વિકાસ એવો હોવો જોઈએ કે જે આખા ભારતભરમાં અને વર્લ્ડમાં વખણાય, એવું ગાંધીધામ સિટી હોવું જોઈએ. તો એમાં મારો પહેલો પ્રયત્ન એ રહેશે કે જે પ્રાથમિક સુવિધાઓ, બેરોજગારોને રોજગારી, આરોગ્ય સારું, અહીંનું જે શિક્ષણનું ક્ષેત્ર છે વેપારીકરણમાં ડાયવર્ટ થયું છે, એ સરકારના માધ્યમથી સુચારું શિક્ષણ મળે અને સારું શિક્ષણ મળે, સસ્તું શિક્ષણ મળે, એ અમારો ખાસ હેતુ છે. સાથે સાથે ખેડૂતોને બચાવના ઘણા એવા ગામડાઓ છે કે જ્યાં ખેડૂતોનું મોટું પ્રમાણમાં ખેતી થાય છે, ત્યારે ખેડૂતોની સતત ચિંતા કરી અને ખેડૂતોના દેવા માફી કરાવશું, એમને પાક વીમા લાવી દઈશું, એમને રાહત મળે એના માટે જે બિયારણ જે પણ સસ્તું થાય એનામાં પણ અમે સહભાગી થશું. અમારા મેનિફેસ્ટોમાં આ બધું બેરોજગારોને રોજગારી મળવી જોઈએ, ભણેલા છોકરાઓ છે એમને ભથ્થું મળવું જોઈએ કે જે SSC પાસ હોય, 12th પાસ હોય અને કોલેજ કક્ષાએ જે ઉત્તીર્ણ થયા હોય એમને એમનું પૂરતું પ્રમાણમાં ભથ્થું મળવું જોઈએ. આ બધી બાબતોથી અમે અત્યારે વાકુફ છીએ અને દરેક ક્ષેત્રમાં જઈ પબ્લિકની મુલાકાત લીધી ત્યારે ઘણી બધી સમસ્યાઓ અમારી સામે આવી છે, એમનું નિરાકરણ લાવીને રહીશું અને સારું શાસન એ જ મહાશાસન કહેવાય. ત્યારે હું આ મીડિયાના માધ્યમથી એટલું 100% કહેવા માગું છું કે સારું શાસન, સુચારું શાસન એ જ અમારું કર્તવ્ય છે, એ જ અમારી સેવાની ભાવના છે. તો વોટ આપી, આપનો પવિત્ર વોટ આપી અને વિજય બનાવો એવી અપીલ સાથે વિરમું છું.
जय हिंद जय भारत जय अमदावाद रिवरफ्रंट ते भाजपा द्वारा हाई टेक्निक चुनाव प्रचार शुरू कयो वियो आहे। अमदावाद जे साबरमती रिवरफ्रंट ते भाजपा द्वारा हाई टेक्निक प्रचार शुरू कयो वियो आहे, जंहिंमें वॾे कद जी मोदीअ जी प्रतिमा ऐं वॾी टीवी स्क्रीन ते गुजरात जे विकास जो अहवाल ॾेखारण में अची रहियो आहे। हिन हाई टेक्निक जो उद्घाटन भाजपा जे राष्ट्रीय महामंत्री अनिल जैन जे हथां करण में आयो हुओ। ये एक नए प्रकार का ये प्रोजेक्शन मैपिंग, ये एक प्रचार का माध्यम है जिसमें गुजरात के नक्शे के साथ नरेंद्र भाई मोदी की एक बड़ी तस्वीर लगी है और इस कटआउट के अंदर ही प्रोजेक्शन चलेगा और उसमें गुजरात के विकास की और देश में नरेंद्र भाई मोदी ने जिस प्रकार से देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में भारत का नाम ऊंचा किया है, मान स्वाभिमान और सम्मान भारत का बढ़ाया है, उससे संबंधित कुछ झलक इसमें दिखाई देगी, जिससे गुजरात के इस चुनाव में लोगों को ध्यान में आए कि गुजरात का गौरव, गुजरात की माटी के लाल नरेंद्र मोदी ने देश में ही नहीं दुनिया में गुजरात का गौरव बढ़ाया है और गुजरात का गौरव सही मायने में भाजपा के साथ ही और आगे बढ़ सकता है। गुजरात का गौरव आज गुजरात का ही गौरव नहीं बल्कि भारत का गौरव है और दुनिया मानती है कि भारत ही एक ऐसा विचारधारा है जो विश्व शांति ला सकती है। ये हुयूं अॼु जूं ख़बरूं। मां चांदनी देवनाणी तव्हां सां विदा थी वठां। वरी मिलंदासीं सुभाणे। ॾिसंदा रहो सिंधी टीवी। जय झूलेलाल।